Evo vidite, srčani bolesnik mora s maskom hodati. Evo sad vidite, nosim masku i ne izlazim mnogo. Grozno. Da li gdje ima ovako ružno kao kod nas? To je problem koji postoji ovdje desetinama godina pa i duže. Zašto je to tako? I vrlo jednostavno, znači Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja koja ima jako slabu socijalnu moć, tako da ovdje način života ljudi se dosta tome razlikuje od života ljudi u Evropi. Samim tim naša industrija je oduvijek bila bazirana na teškoj industriji, na prljavoj industriji, na slično. Ja sam asmatičar, normalno da smeta. Najgore što ne možeš prozor otvoriti. Sinoć hoćemo otvoriti prozor, otvorimo ono, čuje se čađ, zatvaraj brže i to je to. Po mom nekom shvatanju mi smo kotlina i naprosto geografski, reljefski smo uslovljeni zagađenjem vazduha, ali imaju neke mjere koje možemo preuzeti, tipa filtre na autima ili na generalno dimnjac unutar kuće. Naš respiratorni sistem ima sistem kojim izbacuje materije koje su štetne, ali godinama izloženost ovakvom aerozagađenju dovodi do kočenja tog aparata i to vrlo često i kod mladih ljudi, kod djece, a pogotovo kod hroničnih bolesnika. Tiču se energetske efikasnosti, tiču se drugih energenata, tiču se izolacija na kućama, tiču se toplotnih pumpi, na primjer, tiču se također i poboljšanja korištenja javnog gradskog prijevoza.